Selam aleykum, efirde zaman noyabrdan 24 Kırım işgalinin 1366 күні студияда мен Әлімі Әлиева çalışam. Kırımda Vadiye Kashkaniyan sağlıklaştılar. Kırım Tatar Milli Hareketi veteranının cenazesine 4000'ge yakın insan geldi. Vadiye Kashka yaşagan evinde dua okuılıp cenaze merasimi geçti. Vadiye Kashkanın cenazesine kelgen Milli Meclisinin sabı kazası Eskender Belalov kuvildi. Cenaze merasiminde bulungan insanlar Belalov'nın karşısına satqın ve maskaralık gibi sözler kaçırdılar. Vadiye Kashkanın cenazesine amon hadimleri de hazırlandı. İnternet ağlarda peyda olған videoga көрінді ki, Uç-Koz köyünde Vadiye Hanım'ın sağlıklaşmağa kelgen insanlar yanında автозак машиналары toplandı. Можем считать, иншаллах, на все знание Аллаха, что она умерла шахидом. И поэтому просим Аллаха Субхану достойно того, чтобы упомянуть ее имя в мечетях, в разных местах, и попросить Аллаха Субхану за нее дуа. Пусть Аллах Субхану примет ее у себя с его милостью, простит ее грехи, сделает ее из обитателей рая, примет ее шахидом, как и других мусульман. Vadiye Kashkaga bağışlanған дуа Киевде de keçirildi. Дуа merasimi Al-Raid İslam Medeniyet Merkezinde olup geçti. Mında kadının Kırım Tatar halkı için yapkanları da hatırlandı. Vadiye Kashka Kırım Vadiye Kashka Tüneyun Ahmejit şehrinin Kaliyakhaniyasında yakalanı hareketlerinden son can verdi. Vadiye Abdi Kırım Tatar Milli Hareketinin veteranı ve timsalidir. Onun kurantası birinciler sırasında gurbetten Kırım'a kayıtkan edi. Vadiye Kashka dissident Sakharov ve Akkurçalaycı General Grigorenko ile dostlaşkan edi. Kırım zap etilgen son o işgalcilerinin kureş başladı. İşgal altındaki yarmadanın Kamaçavına faal kol tutkan edi. Kırımda bugün Kırım Tatar bayrakları endirildi ve üstüne kara şeritler baylandı. Kiev'deki meclis binasında da milli ve Ukrayna bayraklarını kara şeritler asıldı. ATR telekanalının takımı Kırım Tatar halkının beraber vefat etken Vadiye Kashkaga yana. Bugün telekanalının binasındaki bayrak'a da matem şeriti baylandı. Kırım Tatar Milli Meclisi Vadiye Kashkanın öldürüğüne bağlı insanlarını cezalamağa talap etti. Kiev şehrinde bulungan Milli Meclisi'nin binasında milli bayraklarına kara şeritler asıldı. Vadiye Abdi останется в наших сердцах как неутомимый борец за права восстановления нашего народа, бесстрашный боец, который давала дух нашему народу. Это она в нужные опасные минуты для нашего народа бросалась буквально под грузовики КАМАЗов с ребенком на руках, бросалась на автоматы, бросалась на встречу дубинкам полицейским. Она была очень бесстрашным человеком. Kırım Tatar Milli Meclis reisi hükümetinde Kırım'da insanlarga karşı sıkıntı hareketlerini toxtatmağa ve mabuslarını azat etmege talap etti. Ahmejit'nin sözde mahkemesi Bekirde Germenjini hapiste kaldırdı. O 2 ay devamında nezaret altında kalacaktır. Tüneyun yakalangan Hasan Çapuk, Ruslan Trubaç ve Kazim Ametov'nun mahkemesi tezden başlanacaktır. İşgalciler onlarını Tüneyun Ahmejit merkezinde yakaladı. Onları Türkiye vatandaşında para talap etkeninde kabatlaylar. Onlar ise kabatını tanımaylar. Tüneyun Kiev'ge yol algan avtobusta Ruslan Trubaç ve de çıkarıldı.
Кефе жыварындaki Султан Сала көйінде Эльмира Газиевнаның өмір арқадашы Юрий Баранов тұтылды. Ахмежетте есе аға қардаш Курсейт ве Эльдар Абдуллаевлер яқаланды. Учу сорғудан сон еберілді. Русия тешвикчылары түнеуін Қырымда олған адиселеріні яқаламақ үшін русийлерге ялан хабер айтмаға башлады. РИА Новости нешірі Асан Чапухның евінде уч калашников автоматы, 60 патрон наркотик ве экстремист эдебиаты тапылды деп білдіре. Нешір өте менбаларға эсаслана екен. Қырымда Қырым татар милли әрекетінің ветераны Веджия Кашканың фажалы өлімі ақында Украина президенті Петро Порошенко Авропа шурасының елбасшысына тариф етті. Корышев Брюссельде Авропа бірлігі Шарқи Ишбірлігі саммиті черчевесінде олып кечті. Ондан соң Дональд Туск Твиттер сайфесінде өзерінде Қырым татар халқының украинже мұражат етті. Русия Қырымның тамыр халқы ярмаданы теркетсіні деп әрші япа. Қырым татарлар еріне есе Русия ишғалжелеріні таныйжақ инсанларыны кірежек ола. Бұны Қырым татар халқының лидері Мустафа Джемилев 5 каналының яйында айтты. Оның айтқанына Корея ярмадаға Донецк ве Луганск вилаятлерінден 250 бин киші ве тахминен 300 бин Русиялі эсасин әрбелер көчті. Украина ишғалжы девлет жазасыны алсылда деп тамыр халққа қаршы япылған жинаятлерінің делелеріні топлай. Международный суд в Гааге, который рассматривал предварительные меры, там сочли достаточным доказательства относительно того, что незаконный запрет Меджлиса крымско-татарского народа, а вот, скажем, финансирование терроризма с российской стороны, доказательств оказалось недостаточно. Ну, сейчас продолжается сбор доказательств. Вся информация, все вот эти факты беззакония оккупационных властей в отношении наших граждан, они фиксируются по мере возможности, если мы получаем информацию пофамильно, и потом возбуждаются уголовные дела. Но то, что в конечном счете им придется отвечать за эти действия, я в этом не сомневаюсь. Қырымдаки әдеселерден соң эсас Украинада олған Қырым татарлар өз фикірлеріні айдыңлатмаға башлады. Олар ишғал алдындаки ярымадада олғанларға ачувлана. Окупаційна влада робить все для того, щоб залякати наш народ. Вони ж добре розуміють, що кримські татари абсолютно більшість своєю не приймають і не сприймають цю окупаційну владу, і вони є проукраїнськи налаштованими громадянами України. Мысырда жәмиде патлав 100 берді. 50-ден зияде инсан елі ақолды. Яранғанларының сайысы 150-ге ете. Террористлер патлайжы ишлетіп 4 машинадан жәмиге атеш açtı. Адисе Аль-Равда районындаки жәмиде жұма намазы вақытта 100 берді. Базы мәліботларға көре террористлер яранғанларының алмаға келген acele yardım машиналарда біле атеш açайды. Патлав месулиеті өз бойнына алғанлары да yok. Şimdilik bu sonki haberimiz edi. ATR yayını devam etmekte. Görüşmek üzere.